Boum. Alaykoum salam Bawa Naifa. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Oui, bonjour, Madjima. Alaykoum salam Mustafa Karima. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Watukufu doba Mwenyezi Mungu ikemjua wanono mshelo wanono huhanza hahi rabbal alamin. Boum Siti Saidali. Salam. Merci beaucoup Mustafa Karima. Watukufu rimwambia ni ukaya message raifanya usiku wa jana ikao rikana na tashawishi wanampeshma ya message huyo Karjashida Rayamba wa alaikum salam Salma Toha Rashida ra tsatsawe message wakati kao nifanya message à peu près 5 minutes rono kaya Karjashida ra tsatsawa lodera kaujajiri yambe normal wa alaikum salam Ali Elina ili owakomori warambushiwa warambu opeu ulono wanada mwikao watsoyelwa ya ukaya kariti vanu haufedhehi shangasi vanu rambe ilizi change. Bonjour Angeli wa alaikum salam makochino. Watukufu wa jamali sudomba Mwenyezi Mungu ya uka mjuha wanono mshelo wanono hanza rabbal alamin. Merci beaucoup Mustafa Karima. Wa alaikum salam Ali Yasim. Mwenyezi Mungu arijali yarnike jokana heri hunduniani ho hanza rabbal alamin. Jeli tatsawo yesu jeikao do yajana rayandisa raitimizi kabula ratswahili radetaye nronronro raonesa au sikitifikao do wajiri ujilio wakati kanga wanadamu watsoyelewa shawa johanza wanduwa kevano do pulana wanduwa do dezana wanduwa njarma politiki tunatamradi wa alaikum salam Yusufu Mohamed wanduwa njarma Mwana Kassim mon frère, longue vie à toi Mwana Kassim. Merci beaucoup mon frère. Non, je suis content que tu sois là, mon frère. Wanada madojo ya ukaya unu peu, wenji wanada njema, watu accepte njema, rawanaume, rawanawashe, iyo farudi rezonese, aukaya kariti upande wa mzima. Wa alaikum salam Fatima Amada, mama chérie du cœur. Watukufu wa jamalif, ukaya yesu jerandisa jana, ratu shida raitimizi normal, ikaorimlahani kabula, ngi oblige jirzabel satsawa kaya jana o wakati wende haraka badarkana mpeshma. Wa alaikum salam Karima Mbaye. Watukufu wa jamalif amadeli la mambia ni ukaya wenji warondao njema watu accepte njema rawana washe rawanaume sha eze suje za leo zikelensi za wanaume ikao warendwa njema ukanga wanaume warendwa nai sha wanu warendwa njema kwa jashukuri. Wa alaikum salam Fatima Amada. Watukufu wa jamalif partagez le direct do mwambia ni ukaya gasine sujet ya mando shababi ya lolamrumshe maore mzuani ikao banda wambiziwa walola na dene mrumshaha hewai mwanamshe eroho njema mguyambayo wakati kaunga jokaya wenjo kwa tuka hamandaye halola ni mwanamme ula hakana mwana nzima wazaya wanawaili banda ya za wanawaili dene mwanamme ula. Wa alaikum salam Rachel banda waza wanawaili mwanamme hajangu sejuli ya eno. Wa alaikum salam Ali Elina banda hundu sejuli ya eno. Mwenyezi Mungu hanike mwanamshi ula roho njema banda mwanamshi hao mayoti hardi hawa hananzuani hauke mwanamshi nzazahi nzuani mbabahe maore.
Ce qui est pire, c'est quoi watukufu? Mahabe mwanamsho ya yafanya soma mrumahe baada haondosa Julia ena hambie mrumahe kaya narise komori pour la première fois. Rede la oneze famiza hone nufanya mbarongo. Hasi yabo hede hamhansi komori. Hajaza baada mwanamsha hibiwe makirtasi. Ho handuza hahe mwanamme. Garjo huja arme sujet. Sujet ya bili, nzadze mkomori. Ikao yetisawa no wadzadzi wa komori. Karamba yetisawa. Yetisawa no wadzadzi wa hele fitna. Aka nusu ama 90% ya huwa zaza hatu walo hunu Faransa. Ika wakati juma uarnake wanaume, juma uhibia wanaume, juma umanipile wanahao ili wawaloze na wandu warengeze mali. Neze dhahabu, uende zao, ye mzazi wenge tafauti. Wakati kao si vous en partagez s'il vous plaît, partagez le direct. Si vous êtes là, comme tu partages, ça décourage quand même. Parce que mjoka la préparé, hanyu mkondunga. Gamjoka ya reportage c'est important. Chaga mwana unjilo reportage wakati kao kamnaka unrenge wa hata enero ou 50 centimes. Wala kamnaka unenjeziza hata 50 centimes et kam partage. Je gagne rien. Rien comme le dit tellement bien. Il nous typage, il nous fait beaucoup simple. Il nous fait beaucoup simple. Je gagne rien. Je gagne rien. Et quand ça m'a partagé, m'una partagé pour que wanwanji. Cheka na bam partagé, m'kan ça voit ma photo comme tsengo nangalia. C'est quoi l'intérêt? Ni chili, chaga mononzulo repartager. Et ma kalboshi wa joaishi, wabone, gamonzulo repartager. O wadzaza hatu wanji, waone, ya ukaya zuwarenda ngwarenda unai. Et mazababi waone ko zuwarenda ngwarenda unai. Wende wei, ngawumnadabe atso inga mtsongo mbloke, parce qu'on dala ma jinringon, hatangena babala pale tsena. We mrulo na ulade wa pale. Mrulo wa babala pale ya jabani na udoko mata ulaba. Tijomba hadadi Yusuf. Pale jinji na ulaba na. Jebanu ya dohamba. Vao diabli bwesi namba mrulo hona. Mrulo utsure mbenzima basi. Mrulo tsona ze sura zaho mrulo utsure mbenzima. Unyalesi. Désolé. Watukufu na mtapote c'est-à-dire Sinjar ma TikTok na partage na mette ze cœur rede ni malisi hatu pasoga bwanada mwikao vraiment otsona ze suraza wa alaikum samia ya tawakalimu gabwanada mwikao ngujona wanje wa komante mruade ya ubwe profile huo no kawe mwikao mbre mmbe ye ngujonya lesir angela mjumba madola ni cliquer profile ya no kawe mru mnahitwa mtsala yaba wababala pale Mruya regeze imagiza himbo jamba hati shenziani mruya mle ya domba haliu. Je t'ai pas invité dans mon live. Tu venais dire n'importe quoi. Nous bati shenziani ni huwe. Wabeti huwa. Na wamru gono mna irewe. Mruwa honda hato uso. Wawa wana urande wapale. Ujia baude yemru pour rien. Mubatishe nziani ni huwe au kaminga mambo banu mimi minja tsatsa ya ndongo wao banizo mimi ni babu ha ndongo wao mimru mme. Je suis pas le calboche qui se cache, qui commente. Je suis un homme de public qui habite à Marseille, là où il y a le show. Mais je suis pas en Bretagne. Wa alaikum salam ma soeur Maman Nizar. Chaque jour, mnadada hamna cinema ya jeba ni ya demru ya komate mru ya demru lianza mru jua ya keka kabwazima dene mru rongo hema kalima shamru kadi ya mru haumru kama kimru respe wimwana ma Idris au kaba ni bidi wenji mji mwabe no vanu wengu tsongo to baba bashade kaba mimi ngamo msiru ni titatsaya shaminga mi Marseille là où il y a le show. Yawe katirongowa shababi mwanzo none sina njile bangu jole katirongowa we katushangazi bonaretse mna kababa wori mlebavu na bibi hamandu womrikao ya hodazen saya hata ya baba pale ikao hotswangali ya hujona kawe mru wa utsomzingara watukufu kwa dalma za suje za hatu nyezi munanike khatima njema ikao we shababi yani kiwa mrumshi yalezwa na mrumshi Walaikum salam sara maulida. Ikao banda halezi wanamrumshe. Waunda wala manama.
na buhani waunda wale majinrini mabibi watsongo dhulmu wana shohaka ikawe mdzadze we yeti sano wadzadze walo manga aka owadzadze wanjalo unufaransa owana hao wawatli ha businesi na wafari ya walolwa wajwa uhungaze malizeze nyikumbi wambio wanao kaga mjuto wa utowa romahanyu wakati kangu joka umanza mide na wambi ya mdzadzoi hafanya ubinadamu haloze mwana hai na mwana mme ikaw mwana mme woi kajamsa force afanya ukumbi shama bie mwana mme woi ya ukaya gamuhumbizone mwana hangu eka mundo maesha njeli libe mabani hangu bami mimdzadze ikao wa shughuli waandana mila waelewana kajasagiri wi Haji Rashid Abdallah kajasagiri wa alaikum salam mama Zaidan eza jirihin ça va se savoir on va y aller watukufu rarja jarmaze message nana mna message twenga mumbiro na mbio wanaume ikao wijwa hao waona ngwano kwa massage rahane jarmaze sujet wa alaikum salam mama Bahia na mbio wanaume wako ujinda kwa massage wanaume ikao la plupart yao ngwalola wanruashe wakama gentil wadoti hana chenga chenu wakati watu ni wesa juru hoko deni ngwatsongo unadua ndosha hao na hii na hanza wadua uwa na mriye mnyezi mdojo ya ukaya mrumishe kaulo wa waleka mrumishe hahureme yoti sano mhono aho hodibia c'est pas pareil yaboga mabio wanaume maviola yonga mbiro mbaba mbro fran jajarmaze sujet du wanaume maviola mrumishe karemwa omhono hangu unu yinu inketi sawa nekode ya mrumshe yembe yangu njoyere mamru kena ukasane be ya mrumshe kango mremo renga mta omremele dingo mrumshe kango mremo mzingaro mhono umlazar meshe itlanda umreme wana bizuda ikenge na usiu ushide umsulage c'est vrai sujwa ukana usiu hezebe na shatu walfanyao hezebe na shatu walfanyao shabamba rukomba resistance haukamlu mshogo jomkinisha ya Josefa la sika gwanza hureme buo mlango urohe wendezaho hatu wakata jopu hosi urejoda honi shanga bwandu ikawa uhima waveha wawa wakatika watraze sejur zaho mokodeni winji wadzazwa kwamba ukayandola de aho mjini wanaume wenji walula wanashwa hao mjini wa warendao na hii wa watsibiao mbii wafanyao kufuru nabo owajeni la plupart yao kwa tuzifanya izo zikelentiza wale kusam Amina Ilham zaho wadzaze la plupart yao wajihanti windombolo mze wale kumsalam wajihanti ukaye objectif yao owana hao walula na romijini gabo wenji walula na sho hao wana washo mijini hao walo wajuma watimbiambi harmo mjua Marseille walo juma warendanei harmo mjua Marseille wakati kaka wasahunduza kirtasi ngwatsogona ukaya vala deja ngwa wazungu sejuru uwe wetse mzungu wemjeni mrujua ubohwa inungeyo an ingetsanganya ne suje kaujo kaujabasa na mkera vinywana umeikao gamzuhe mafumu jirede majanti mrado fikirkanyi wanadamu na vale objectif yanyu gamanzo kirtasi objectif yanyu muhungazi sejuru nderanjwa rwashahanyu kwa tunga mahaba kwa tunga nyanzo wakati kamsam change statut leo gawe cinema leo gawe clochard leo gawe bledar tarian sha olio yao accepte alaikum salam asmani fau wone ya ukaya wede mrumshangreda njema winju hanyu kamtuzifanya menyo wenji wihamdan Janfaro alaikum salam s'il vous plaît ni wanaume mlohunu manga la plupart ya hanyu na mriye Mwenyezi Mungu mrunatidolo la ha entere yodemana jusqu'à maintenant mituramu na kantivanu mjona bawe katsulola j'ai mon temps et je prends le temps à trouver la bonne personne j'ai trouvé la bonne personne mais je cherche une solution c'est ça parce que mbalia ili hanza mwende ma arnaque mbalia ili hanza mwende ma runai mbalia hanza ili mwende ha profit c'est pas normal nungu za usurela sio nganzo bakema habarango yunga nganzo bakenya nzorango yunga wanzo bakera contre ya kweli rangu
shamdu songo balale fijo hende halo la mrumshe na bala habale sheda gwanzo yakume hadzihema fu vani mintina kirtasi mtina banu waulala omumangu kama nzo kirtasi na mleti dauri isa yode mana wanaume wenju wa uniyenga bakaga mwaboze kweli vous pouvez me détester chaque mnoshte mnifanya hata barongo haukanga mi marsenga muyeshi damina e mafujar gamuyeshi damina e mavoyou gamuyeshi damina e makatili gamidamina hunu gamuyeshi damina personne ne me fait peur de dire la vérité personne gena de nakali bo shwa mrume yamba halola ngudo de mrunai wa hajonjilia ni mbela fas jamais gono watsatsa ya waluma piratuaride ya watso ubeno za sura zao loda sina hunu ribirana oda sina rutso waba nafasi ngerambe wanduka wajiveno wajua izo jokaza mwambe nywana omena mdole konese da winjo hanyu mlolo wangu washiwa homi jini hanyu ga matsimba ombi izo da zilando la wazazanyo kwamba ukaya ndola do mjini hongazijani wa heya mastehi hongazijani wa heya mwelewano lo mwana mshalolwa ni mjeni uongo ndio yatsahe fami ngoji na jia tsanganye shawo walolano mjini bala kuja tsaha fami hulolao hanyu da hulawi ho hulandi hoka ujoka utsimbu wazembi Walaikum salam maulida. Mwenyezi Mungu naniki khatima njema. Ni wanaume ikao mbizu wa wanawashe, mlolo wanawashe, wabnikani maisha, wamfanyani evi na mkima rekonesa, mrensi wa upeu na rohombi zanza mwatimbiembi, wakatika msam klase sejuru mkodeni. Minsuelewa, heni atla sejuru mkodeni kutongo kudi hemato? Hanjia rohombi? Yanjia dutabishe mrumshe. Heni atla sejuru mkodeni kutongo njia upeu? Yanzare de na ye mrumsha wa fiansa na mretsi nywana memkema reconnaissance ndo hukana baraka mretsi upeu no dhulma ni rohombi Nyezi munarpene shari shauka ya heni mrubanungani hamamli hiti mamrema zinru huo moringi makaujamanga atira muge msimje ulise la verite yode mana kanyi ni makalboshi wunjo hanyu nywana ume nyutu kwa kagama bien réalité nyutu kwa kagama bozinu zi change Nous quand ils ont dit mais ça c'est bon je m'en fous et on lisson de on nous sonde gabon lisson gabon nous kabatim dun lisson kabatim dun nous wala kabatu just nfanyata mbugu jokodi ngoni ya to irisasi ba ya fume shambuka na unjili ya korakori ndindindro mitsudo ndindindro yabogarma bien nyuana ome s'il vous plaît walaikum salam na sabia haini mrika wa ujore ndo njema na shukuri ndo ukana baraka haini mrika wa ujoro ndo njema na shukulie na himidie mrensi wa upeu da winjwa hanyu gamlola wanrasho mijini hanyu mkejuma warenda na ikamhuluza sejuru ganyu juma watsimbia mbi henu wakati mbaunda sejuru ngutungwa kawa harende ha vampire harende ha demo yanzu ya lemru mshe yanzu ya lemdzahe wana ya latif inuroho bindai unupe undau oui mon frère Naïl oustad wa alaykoum salam Nyezi munaluniki khatima njema salut kinaza allure Ya latif karijamba wana shuhatu kwa tulendanai karijamba wana shuhatu kwa tulendanai sha mwanamshe tisawa na mrumme mwanamshe tisawa na mrumme ibidi kuhana kiana mbangu kwamba resistance kawajahe ya mkrume mrumshe ya bosi sibidi wake tofauti ni makarboshi majarma tsinu ikawa kamtina tamanu kwamba shukura itso tu profit wana shuhani mwendezanyu alafunyi wazazi na mlete kesto amijibana shatu wenji wala miji mizima dona ngo umahawa watsimbia mbina kufuru ngwarambia o watukufu nsukaza nduremba biyo na beukaya hewe kabatu ngo njema madum dushukuria kabatu ngo njema madum dushukuria gamondo harma et deuxième et premier message gamjio hosoni mayemzaze ikao Mwenyezi Mungu nambariki ni wazazi hakumlio abasa actuellement ndo hukana baraka mfanyi hamade mzaze we ya jayana biye hadisi side mzaze ya jayana biye hadisi bwana harusi haukaya besi hakaujiona na haki wa alaykum salam mzuri bweni hakaujiona na haki ngone ya ukaya vaut mieux ni pare tula muni mweleze zini bangami na haki subhanallah shahidi yaneleza njamba nafasi hadisi jiriji watukufu
oyi mzazi ikao ya zaim na mwana hahe ikao hazayam na mwana mzima mwana mshe badala zaya mwana hahe si mwana kajaza mwana mzima hazamna mwana mmege arme et mwana mmege arme c'est ça hazamna mwana mmege arme bade mwana mmege arme ola mzaze hahundumrumme ili ya jalole mwana hae ye mzaze dia tsahe mrumme ye mrumme ya kubali ikawe mrumme utona kirtasi yatona hata marungo zahe waja wa hadisi komkwa ili wafanya ilandola ola mzaze banda wanoe manaraba mzaze de ya mtsaha hauka mzaze de ambie mwana hae she mwana mmede ya pusa mver mama ola mzazi ambie mwana wakati ngumrume ibidi ya hulole mwana hamwambia ya pas de souci mama kabasa ta problemu ntina hata mashaka wahadisi waelewana ola mzazi amwambie mrume ya ukaya gamhuloze mwana hangu wi salama sheri wa alaikum salam abo mwana ba sheri nge jonto ma problemu mruka na wele wa ukaya yode luanzi ya salama sheri yode profil anzi wao shele bla sijatu hanzi shwabavuni hunumru atakewa akabo ye salama sheri c'est son profil shabo bada tsaba salama sheri nga wajo ujipolomike ukaya wote samba mruka sheri na msami baga mjukaza rogongizo sous contrôle zorogoka sous contrôle yabo bolande loga wajo ujipanike wagawe na sheri tena ya latif aja hadisi dena la mwanamme waelewana hambie mwanamme yule wa ukaya gamhumbizo alaikum salam mama Nadia ma sœur gamhumbizo ni mwana hangu ikawe mwana hangu numbizo naye mimi mzazaye mimi wa mashuhudi kabati shuhudi Marseille ntsohenda kabati ukubya Marseille nso participe sha gamhumbizo ni mwana hangu umlole yekausa uhundu ya sejuru ekausa uhundu ya sejuru yodo wakati ujohenda la sali na mangalero honjema ya mzazi hamado ya latif na mangalero honjema ya mzazi hamando yatufanya je 90% ya huwazazi walo Marseille hakuwa zazi walo Faransa soso Marseille owenji ye bazia haongolole mwana shangondo la sali rangu wende wafanya ukumbi udungo nswabila wenswararo haukaya 90% mazababi wenji walo mibure monziani walataze kaseti wajibabusa au hasibabu ze shughuli zini Nyezi munaliki khatima njema mzazola hambie bwana harusi ukaya mwana hangu hakubali hahukubali na mime mia dinare ngabo mwana hangu gam aminu kaya mwana hangu njuka hulozae kana hulendane ngujo kubakia eza jilingo tukufu waja wafanya mambizo ya dahoni shatujul mambizo ya dahoni uka na mnafijo wanrujua bado wafanya mambizo ya dahoni waelewa na dona ula mzaza kwa ula mzaza kao yohenda maze shughuli yo participa maze shughuli yemru hayas ya we hapata gwanzo ya liwa uladi mna mwanahi mwanamshe mzima alionaye c'est normal ya liwa na mwangalero honjema wandu wazazi ruwanzao lo wazazi ikao wasikinie wanwa umeolulu wanao wameuka na mtsohunge maesha wakatongera jelfanye ezabdiz fanyiwa Haukaya ula mzazi akanzara sure mwanamme ya ukaya gamjombizene mwanangu kujohanza kana uhurenda naye wajawambizu wabala wabaki hata mwanamme ajaza mnamo anadena ula mrumshahe ila situation hija change bande situation change haelewana na mzazi wakaza date bientôt ili wajua fanya ukumbi yabona mdolo kaye mzazi we itisano wazazi wanwa jina hauke mzazi we hafanya mbali kwamba roho njema ye mzazi we yesage ye mzazi we kajafanya jwazaze ikawa uhamba ukaya ukumbi rangu shamdu ikanga muhubizone mwana hangu ekamrengeze maisha hanyu Allahu akbar maisha hanyu yarengele yangayo mema garjohenda la sali wondo yatujohenda daike la sali bidi njozifanya daike la salinra njozifanya hele kalima mzazi alitoa ya ukaya yekamsa mtumu wende hata uhundu kirtasi bo mwana hangu bo bofisi wa hangu mombofisi garjohenda la sali watoko mzazi wo vraiment bidi arema 20 sur 20 mzazi wo bidi arema 20 sur 20 c'est 19 sur 20 20 sur 20 wina idon alaikum salam 20 sur 20 wamzazi akabidi arema 20 sur 20 eza jilingo tukufu
Baada wakaza usiku wa shughuli ula bwana harusi waelewana. Bwana harusi ajandi swambie mrumshahe ukaya sheri wanungo juo haukaya deja hasa domine mzade, c'est normal. Haini mrulo na mwanamshe mrumshe mruna fanya hata ya mdomine ya mwanzi. Izo ndizo minjo fanyo wahangu. Wahangu ganjo mdomine hata ya nanze plus que sa famille. C'est normal. Mahaba. Yatili wazo wa mzaya, non. Na respecto wa mzaya, yanzo wa mzaya. Shana nanze rahanao. Hahingu, sa ndepa nizo njoka umonesa, ni mahaba njoka umfanyia. Hauka mrumshe, wale kumusam Aisha Ali, mrumshe gena besoin ya consolation. Mrumshe gena besoin, ikao ya makalima, marahafu, na nyanzo na mahaba, umbame, umanzize, umanze. Wanduzahe, uwafanye izu ikao duwanzao. Yaode mahaba mrumsalo na besoin nayo. Hajambie mrumshahe, hamanipile mrumshe, tellement elle est folle de son mari. Ngwazo mrumshahe chapeau. Shawa upeu jirinda. Hajambie mrumshahe ya ukaya, oui Ahmada Zainou mon frère, longue vie à toi et ta femme. Eza jirihingle. Hajambie mrumshahe ukaya, vanu mama, deja sa haja gwanzo hakaze udate la hokumbi, na ungo jobo sheri, ya ukaya vanu, hunuli jajeli tume, na fanye namna, rendera fanye jirindela lulane komori, rambie mama, walekum sam Nasser Swali, rambie mama, ukaya, ritifanye hunu, walekum sam Ahmed Amina. Ola mrumshahe, c'est vrai chéri, c'est mieux qu'on va le faire au Comore. Hofanyo komori, yoyo timbi, oui, yoyo timbi. Shawa uzirongu woda. Doukaye mwanamme katuta hafanya ukumbi na ila kontra yahe na mzazai mwanamshe katsone mahaba yahe na mzazai mwanamshe kama mzazai mwanamshe hamubizane mwana hamwambia ya ukaya na mtume mweshi hata uhunda kirtasi umrumshe dewami. Walaikum salam uhunda kirtasi wakati ojel fanya ukumbi ya wote mzazi ya bibi ndo anayi. Mwanamme aka usemrumshahe fikira ula mwanamsha para mama et maman, moi et mon mari on se décide, on n'a pas besoin de ukumbi. Yana pif yolo ne besoin ukumbi da webo kalibwashi. Hauyo ne besoin ukumbi da webo mwanamsha humzaza udolo na besoin ya libwa izo ya tuma. Ula mzazi halawa banda mwanahe hampara hamambia halawa haransenyo da yakanyo hende haji eberge wa mwana. C'est normal mzaza mndu haji eberge ya hadisnenu wana hije vanur kazadati wanadamu ngwarulinda o engo tsojo ujabu mwana wangu mwabeka mtufanya kubiwi moi et mon mari n'a pas besoin de kubi, on va faire le handa badi handa yotimbi yeke mwana mewe ya tsoda ta hundo ya dizabo mwana mshohangu abaka tutsayo kana ufanya handa wakati ule mzazi ajaba koda honi ngwadiside nao yode wakati wihikima alaikum salam yode wakati mwanamme yakauja yani pare haliva la ngwambo fitu novambo turamu mzazahe mrumshahangu halawai hu hajahunu hangu habaki hunu hangu damne mrumshahangu nabogasi namna tetro ngulalo hunu zinu pia ngwanzani manisedene mrumsh hari mzazahe mrumshahahe ngwanzu ya manisedene mrumsh da hede haji eberge na bala mzazi akahonda ndo hadisi abaki ula waelewane za shughuli banda deja wasawa kazale dati ni mwanamme hasa amenye mwanamshe fikira katwanza huku gwanzwaze ukumbi na mzazi yu hapata wanadamu wengi uo mzazi wa ambiansi pardon uo mzazi wa hayasa ya latif ula mwanamme halwa langu ni paro na beke mzazi mesha simwambie ni ken mero ya mzazaho ni mpare ni hadisi la minae wakatani ke nimero ya mzaze ilineleze mzazi ya laoda honi ya renseza shughuli wakati la ola mzaze hona mpara ya kaunika par un mwanangu turamu wi mwanamme ya jana bagonzolole mwanangu na tsuharaya na mkubalia na hadisi la mine mwana mwanamba kabatsu si mama lende hata walaikum san reza lende hata warajiunda boturamu na hadisi la mine mwana we na mwabe ukango jufanya ukumbi dawone mwanangu ngojo mlola shaku na ufanya ukumbi simpaka uhunduze kirtas ekeme ishahu ya nyonguha na rifanye bango juka mimru hayasa mimru na patsawe nji na nzobangu ni tabuse wa hangu ni libwambavi raili wana butura imana mehaundu yese jour rikazali date la hukumbi ni kense mwanangu ambe kwa mama moi et mon mari on n'a pas besoin de hukumbi butura boti juke mane mwanangu ambe zila dabwe mwana mme amwambia ukaya rizie dabwe mwana mme amwambia ukaya non on arrête on va faire le hada mzazando ya tujuhanzanda
Wazazi si pas Johnson na hawa lolo hianda. Shahunu de yamando hunu Faransa ya libe mabani hai. C'est normal. Yo de mana botulamu na jahunu. Ah, yiti pare mana metsaba vraiment mwanadamu wa peu. C'est très facile bumkana baraka wenji warando sinema wafanya nikumbi watolo kwa jahunga kama esha mazababi wenji lewe ikaubidi ujihunde wewe uke konta uke fier wallah. Chakwanzo jomeni ewa wana watu namga contre ça si contre ya wana cinéma. En plus je suis contre toi. Fanyo kumbe be yo facile. Go fanyo haz. Gawona CD, gawona 5 jours. Fanyo kumbi wo jibeze mzazembo mshaho. Walaikum salam fahayu. Sha unupe huyu aho wanao mwabalieshe da wanzu ya kume. Katsoneke mzaze wei hamanziza. Kaja mfanyi ya jizo wazazi wako uzifanya hunu Faransa. Haswa Marseille zenye kubi fantomu. Sha wei hamambia ukaya ngojo fanya ukumbi. Ikema eshaho ya kansi ya rengelea. Allahu Akbar. Wande wazazi ruwanzao. Sidami. Dami mi wakati mjambilo mkumbi. Ba ikema uduga mjofanya. Haukanga misurukaya. Gam jerendo. Gam hadisi zondo. Gam aminyaukaya. Yemzade njokanza ni mdole. Wongu nanzo. Kana unreda sinema. Wala gam aminyaukaya. C'est moi qui gère. S'il s'agit des paroles. S'il s'agit des paroles. Et comme ici yati heyaba numa udu sabaga mfanya ukumbi. Wandu habe masha Allah. Wanti na udunga ukaya ngam amini ukaya. Je gère bien. L'important c'est mgati menye mwana wangu. Mgati menye mwana wangu. Mgati de mwana wangu nai. Mgati dhulumu mwana wangu. Sheka maudu mwishatura mungu fanya ukumbi directeur de l'aya. Na mkesi lukaya il a bien géré. Ou il gère bien. C'est ça. Parce que madame me demande à ma kalima. Madame me des sages. Où Dieu va le liamrumche. Watukufu ngarijao ola bwana ola. Maraba menji naida. Ola bwana ola rileme debat si mwambia ukaya. Rante cinéma. Yabwe message yangu gamwambi. Merci beaucoup madame Ahmad Zain. Gamwambi mjomba oye. Ukaya ranti ufanye zenjema za himzazi ya hureda njema. Ye mzazi ya hufikiria. Ye roho ya himzazi wa yibu wa ikafiri nawe. Kujaka ujue mwana hambie mwana ukaya kubali mafi. Bada haka hula zama na mwana ikawo kutumjua. Shahaba gamlola nao bahi mfanye maisha. Eke maisha huyasha hundu sejuru. Walaikum salam nelilili. Eka usa hundu sejuru. Yodo wakati jufanya ukubi. Hundu sejuru ala fuhuredi hafantomu. Ulide hafantomu bo sinema. Bali abasanga unasedenga unasejuru. Gwanzo denaje mzaza hemdu mshaha. Zindi zula jwanzo azajonti pia lufaransa walozifanya. No wazazi walo hunonti pia kwa tina wazifikirio. Itoti mapesa. Na makuveti ya lasali. Na makiesi ya riali. C'est tout. Chakwa tufikiri relation. Wazazi wenju walo mwenti ya faransa kwa tufikiri relation. Oui, Zainatou, alaikum salam, alaikum sabaraka Moussa. Kwa tufikiri relation. Alaikum salam Adija. Ishu wajazatu owenju wa hao. Oui, Shaban Aliyaman, alaikum salam. Izo wanzao entere. Owenju wajahunu manga. Rangu alepoku gwajashida wafanyaze projezo mijini. Wahansiko wana hao do walo haruma business. Wado wafanyeze nyikumbi. Ne wende watimizize nyumba. Wado wakazeze fondation. Hauka alepoku warate. Esi kanzani wasuli ndahu watukufu. Ni wasuli hosomaka ye mzaze woi. Masha Allah garanzo wazaze wenji hamandoi. Mzaze kao haza ya mnamana mzima. Ya mnikamrikawo bledari hamatura. Oui bonjour halua. Ya nika bledari jatura. Ya mbie maname ya ukaya ngamuhulozene manahangu manamshewoi. Kutufanya ukumbi ngojo change maisha. Walaikum salam laila. Eka husa kuchange hundu sejuru. Wode usikurjo ukaza le dati la hukumbi. Walaikum salam manama el hadad. Wode usikurjo ukaza le dati la hukumbi kausa hundu sejuru. Allahu akbar. Wandi wazazi wanza. Oh, wazazi wanza fiyarte. Isho wanza ode sitara ya huwana. Isho wanza ode mahaba ya huwana. Owanaha wabakar masitara. Owanaha wabakar masitara. Shamru hamando ibanda hundu sejuru katsu yeshe les promesses. Ya hemzaze wa barakawoi. Wa hemzaze manzaro honjemawoi. Shaishu ya fikirio. Kanzo ya unjilem na riali endo hao. Rantsa ulada unatsa sinema. Réveille-toi. Kubalize njema warenda. Yemzaze weyeti wa peu.
Wimzaza kwa bidirwa tukuzo rwale megrad. Mitimnika vinsorva. Alafuga mwambio shababi. Rancho upeu. Ambiye mrumsha. Walaikum salam. Ambiye mrumsha. Ukaya inu promesi na renga damina mamaha. Yekati hunduye sejuru nifanye ukumbi. Timizi. Ndahukana baraka. Timizi. Mzazaho yalibema baniha. Yalibwa mbali. Chaujanti banda uhundo sejuru yabonga we fantôme. Uhundo sejuru. Non, Bosché, tu m'aimes. Je t'aime. On s'aime. Il faut qu'on arrête le ukumbi. On va faire le handa. Est-ce que handa haraya? Handa haraya? Oui, Mohamed Adam, alaykoum salam. Handa kaja haraya. Shamzadze yo promesse. Maman, nyezi mguna unike rohonku. Ya unike subra. Mruja ukaya. Mruja ureda mruje marede mrumbi. Mwana humanziza. Huone ya ukaya ngomredo njema banda wemzaze mnyuza ya mwana. Ure santo ikoza. Kujaona ya ukaya ye mwana haho. Ani ibidi uhunda jua hundrao. Shahuone ya ukaya. Na bongo joko wanaume wenji kwa umavaha. Wanaume wenji wa hundaze eza hao. Kwa tungwenda zao. Kwa tu fikiri uhadu zao wanrasha hao. Kwa tu fikiri wanrasha hao. Shahundaze sejuru gwendao zao. Kujaona hizo. Shahuone ya ukangoleze mwana hao. Na mrumme. Eke maisha yakili. Mwana mahunda kirtasi. Nje mfanya ukumbi. Nyezi mgwa hutukuza. Gujordia hutukuze. Na mbie mwana damo ya ukaya. Hewe. Ye mzazi wa iha wanza. Utuchoge mzazi wa iha la watu zi ambal alhamdulillah. Bese juli yaho yoku na wihunga na maana mdahuka na baraka. Walaikum salam Natasha Mzemaji. Kuna wihunga na maana. Anze mzazi woi. Tukuze mzazi woi. Waishe mesaji yangu. Subu tuambe mama. Gamtsaho sama. Gamjofanya ukumbi. Baula shetani dani bilisi. Shautije uhundo sejour. Ya mzazi kao ya wanza. Ya wanziza. Ya tuhafilisha. Ya tuhuderange. Shatsa wahundo sejour. Le plus vite possible. Wamba haraba sabada uhundu gwanzo umenye. Ye promesi ya mzazi. Na mzazi wemru wa hayasa. Ikao rijohanzo wa zazonsi pia waki Ramadani. Watukufu gardo harma e suje abili. Suje abili kao. Ye mwanama ni mrongo za oi hapu harumale jiji la Moroni. Ye katsamba Moroni ihodo hatu vangu. Haukaya mitsipu hahobasha. Ye katsamba Moroni yode kapitali. Ye miraya ngio minji. Hobajana ni kwa na ujambe bwetura rivumbulie ye. Homtsagani kwa na ujambe bwetura rivumbulie ye. Horungu jani kwa na ujawambe bwetura rivumbulie ye. Hobasha kwa na ujawambe bwetura rivumbulie ye. Homa guju kabatsu johuja ukaya. Wamji ulona miraya minji. Sivenze nambe Moroni haukapu wa Moroni. Rijulana o, rilambulana o damine bwana woi. Eza jirihin. Eshijo utonga, ewa masiwa, warienge. Heze toabiambi zifanya o, deze mwa zipromesi zinu neze trahizo. Haukaya o wake o wanyumeni wa haja. Lufikiri kazinu, ye mrujweda tahungu mrumshe, haufanya maisha, ngojo manza umanzize, shagarjaka ujokaya, abasa o 21e siècle, voilà technologie, undo wakati wa utibiana biya 100%. E mwanadamu wei halula mwanamshe maore mzuani. Walaikum salam mon frère Fayad Saleh. Halula mwanamshe maore mzuani. E mwanamshe wei mbabahahe, maore mzazahahe mzuani. Banda halule mwanamshe woi haundu mwana emrumshahe na mwana mzima. Mwanamshe hazana mwanamme mgazije mwanamme mgajawu hamredenai haundu sejuru handeza he mwana wamando. Habaki hate mwana hatimizi 8 9 kaja kubali ya lolo. Haja hundu kalibosh ikawo sam papier. Kuloshar. Katsamba kuloshar. Gamhulondo kuloshar. Haizo warenda. Haukaya hufanguza kikuloshar. Kuna ushida mfanya tambarongo. Ngarjulana ngarambulana. Nikomo rinda hunu Faransa. Haukanga mjuka we mrwa dingoli. Izo wafanya wohamba usuzi wo sarambavi. Eza fanisha hindu. Ajalo le mwana mshohatu wala mawale mzuani wala. Waza wanawaili. Hamundo sejuru. Na mangalero honjima he mwana mshawoi. Hamwambia sheri. Bada uhundo sejuru.
na rudunga nelise komo luwendo waoneze fami ye mwanamshola hawa he nyumba yahe mayoti ngiyo normal hardi hawa hananzuani gene nyumba yahe yabo nzuani na mayoti hawa hakatina problem shaka japaro dangazija hambiye mrumahe ya ukaye na rudungane le dembavi la wandu zaho Allahu Akbar wandu washe wema wandu washe wa mbeboni wandu washe wa merite GM et des cœurs s'il vous plaît mais les GM et les cœurs ula mwanamme hajihundu hadungana dene wa preparo msafara wa balo wano waili wasi Komor wasuli Komor ye 4e jour yabo mwanamshe kaja jili yabani tsotsudu handu zahe mwanamme wadu handu zahe mwanamme moroni wafanya 4 jours e mwanamshe hoju wabo tlase 4e jour kajaona wa mkoba ulo wakane mapesa ikawa habala mapesa na mwangale mwanadamu yala hitima ye bwana weni ne famia hahe wali hitima haukaya wabalia habali ya mapesa ye mapesa ala ilie dia fanyie mrumahe mbarongo yafanyie mrumahe mbarongo ula mwana mshemjeni hohenda hula ye 4e jour mwana msheola kajaono mkobahe wakana dhahabu hakabala dhahabu mkoba kajaono mkobahe wakana mapesa ikawa mapesa la kanzeda fanya mba proje ya hemrumahe banda ulado msafara mwado hemrumahe hakanaze passport za howana zikarmo mkoba hoju habo klasi kwa kajaono mkoba na valizi ya kabala ya rengwa baada kajaona c'est normal yake perturbe mgatuna odahoni wajua wafanya sambla na unafiki ya ukangwa zitahao kwa tuziona vahola mwanamme ebahanuramba oke mwanamme ge komplisi ode ya ushuhuliha wajua wedo ambasadi wedo wa alerte hau wajua wafanye namna washangaze majirani hau odahoni ola mwanamme hajihundu ngutsongo henda maplaji gwambie mrumshe nsolo mrumshe gwambie mimi ngamroho nende na promenade yemi gamroho nende na fanye la vinziani na ungonoka eze passport za wana hangune yangu irangwa mrume hakaurantse mrumshe yenda mu plage yenda maze sakara zahe shaka tufikire ukaya we mrumshe ulohar mashagra ya déplacer ya jaharmo mji yensi ya hemrumahe yafanye mrumahe mba projet yangalie ye mrumahe sha ola mrume haneglige mrumshe ngolor maze planeti zahe ngolor maze batani zahe ngufanyo emahafali yahe ola mwanamsha junguka yange delese kabatsonga shughuli hao hazila ngo ikao yenda yahibiwa shahaini mlielewa ngoloka ye mwanamme weide yafanya e complot wandu wanaume walaze hitima ezajiri dokaya ola mwanamshi haparo wandu zahe wakaya mayoti ay wakanzuani wasihingazija ili wende wahimile mwana hao oui Abu Ibtisam merci beaucoup wahimile mwana hao watahe solution hazila passeport ye mwanamme haijua ukaya ye mrumshahe hapare famia ya kanzuani hajali sumena sewa banuka upare famia ho waje ye ngonzubo jindu dada hamandawe mjinga hamandawe waneglige mrumsheka oze passport za ho wana katsuziona ye passport ya katsuiona ye mnagadia kana iharengwa o hanyo hoda honi hanyo odo ya ujua bo mrumme jindu kutsu hafili hashango tungodunga makaseti wende maplaji udunga wanzani woroha unati mrumshe mjeni wakaubidi umtendeze neti wakaubidi umzungo seneti wakaubidi umzungo sene maroni ye mwanamshe wo ya tsuro harangwa kati ya haja kati na mjuri ya hibiwa watu hafili gwanzu ya tiparuandu zahe bwe sinema ewa huka paruandu zahe waje unabo mimi ngamodo zangu Komor ce qui est pur ye mwanamme ule mrulu na séjour ya enna hatinze bie abasar zaba uhareje yuhunu Faransa ge Marseille haranti mrumshe na wanawaili mjeni utojua ngazija ikao hahibiwa ye passport za hizo bili za howana ni passport ya hahe walaikum salam mon frère Kikimaweni hajaza he Faransa haranti mrumshe ngazija ewo mwanadamu isho shiumbe isho tinyama désolé le kalima iloka wotsu binadamu nyezi mbuna nsami uo upeu e mwanamshe we famia he wa muhimilia dans peu de temps
Haukoma na Mfaransa. Udona kilta za Kifaransa. Yo farudi. Gujicha iswa solution ambasadi ya jeza. Goji hotu kema na msho ya haja gojoka uyeshije. Yeketa sengo jokani. Gujo hu renouveler. Yo lawai hu haja hu normesi kali ya Faransa. Haonesa zambi kaudu wa mrenda. Wambedi ya wambeho hanyu. Wende wamvuriz. Walaikum salam Jesse. Wende wamvuriz. Wende za. Kwa hitwani ha hobo kalbo shokaya. Manam shola gujo shida ya hutlar. Ma ajali na problemu. Ikawa wopeu. Merci beaucoup. Wopeu. Duma waufanya manam Mehamedawe mrumsha hunikase juru ya hudeplaso sa komor yede ya ono hanyu ya fanye mbarongo hanyu ya anze mzaza hao wende hula wede waretse mrumshe ujeza hao Faransa ba mrumsha hibiwe passport ya henowana hahibiwe mba mkoba ya kaniba za dossier nemnari yadi odi ya obakida wenaye umhimilie umsutene mrumsha hao shahuranse mrumsha hao harumansi ya towijua mala nikaka tujua tambamru alhamdulillah famia ya nzuani wasihinga zija gwa udonaye wabengo jeza honu Faransa wallahi se julia ho yedeja ngejo kapelime e se julia ho yedeja ngojo rejetewa e mwanemsho kana huba nafasi o mwanadamu wa peu weti mrulo naro zindi zumanzubu majeni richido mabieni zindi zumprepare o manzum do fanyo na sohar mwareda kofu richido mabieni c'est ça ce que vous voulez zindi zumanzao richido mabieni zebizeno yende manajo huna makalbo sina majini ni na masera ya jo kalma rezo sociaux wale déteste turam wale déteste turam parce que zinrongo ikaw mzidumani amdozifanya zinrongo ikangam eme amdozifanya alafulo jabana gamsukani wana omegamre dauna gamjore de ma vampire mdori yenga gamjore de honede mo pe mdori déteste parce que turam nguri batso ntsumbatsa nunu pe mlonu mwana memgazi jawalula mwana mshe mjeni maore mzwani umbelie usohanyo handuza yende ya hibi wemba izakilta siza heno wana yarengwane mnari aliyabalia ja kufanya mbarongo izo kutuo na bumana damu wa peu mwiyi ya ukaya ikaubide mrumshaho umsutene utudo joambe godo plage utidungi wanzane ukemrumshaho garma faiblesse emrumshaho garma chagrin emrumshaho garma stress hujuha udoenda iho finalima kututunda yabo haini mwanadamu haili ukaya wedo wa muhibi mkoba hani mwanadamu hali okaya ngawe complice hani mwanadamu hali okawe tsimwanadamu wetsingu kana ushida t'inquiète pas we mnguni mjua ori julana ori lambulana ori ngukomora taon kaja yesu tajami wetura balaja okaya yembe na jumlo mayo tsani hajuelele sinyangu ya rabbi yo krimu watukufu wa upeu ijedu hamba garendo nai ne waje na ukatunika aminifu na confiance gamole wauje mwanamshe wanasho wajeshi hadisiyo habutura yabu hadisiyo kija kabidi uyambe babungo jokana damu rohombi wadorienga non simiti hypocrite je suis pas hypocrite kana ujabani dozi habari nge jotsoga na damu wenji wake kwa confiance on s'emballe nambone ndo jwa kaganyina na shohan alafuye familia kama tina tambao binadamu kama tina tambao ani mbao binadamu mbaunanya mzaza ani mrumshahi mwana hanyo ya mzaliani wajuhu ikawiyeda ni kama na hanyo maisha kama tina tambao binadamu nje mprepare wizi wimru la hitima unikwa séjour ulibiwa bi usekomo wabalo mapesa wanzoda fanya mbarungo kutina tambao binadamu shero wa ibadi ya roho yankuzu ile mrumshaho jometekao ile mrumshaho ya fihaham ile mrumshaho yangamie umletize na wana ubire yabo johunu Faransa jodo haba ukaya hewa ukaupare familia yao ili wat egwanzo yatipare familia ibada hum neglige yatipare wandu zahe wasi hondo muhimile bada hum neglige Nesi muna ponesha so wanadamu wape wanu watuma reconnaissant ya Latif zinde zimtabisha unizoro bada garizamba ntina uzia yabo gamjonji anywa de zankaya gamjonji anywa de zankaya na la hulia yezido zanyu kandoshna fanya tamba mbarongo wale kumsam Lutfi kazina ushinda ngamlutsana mabieni
wana hanyu neze komantar fantomu zanyu bo makaliboshi kwa nakonfanya tambandongo hauka womane da mwapeu mrumshe mjeni uto ujua ngazija tuparonda ngazija godi ya hundwa ni esheki we mrumaha he sinema wakambele ujakomoro kutu prend soin d'elle kutu hafili hanaye kutina souci alaikum sama mawidad che objectif ya hobu mwanamne wa peu ukaya urambie ujemanga hasa julia ena yaboye deja ngio t'es perdant t'es perdu actuellement garma bien nyuwa na ume wanada mwa peu na mrekonnaisse zenje mamloda unaona shahada na mrekonnaisse parce que wenjwa ngamlolo wana shahada juma wamet deshagra za watabisha za wasibwa nani kamsina tamakirtas kamsunda tamakirgamjo wabuli ya zero za wamnikeni miyahunre mradi hama vampire muhunga gamtawao mwede Muhammad yarde mrumshahenai mzazaho wana ya mtsibiembi wotsubi nadamu wopeu finalement ya mhetsi komo ya jeza alafu wenjwa domba riltido zamba je ya latif Mwenyezi Mungu ujua sulishi mwana mshahatu insha Allah yaje daino wana mwanadamu woi yajikoma jimarusi nwambe ya ukaya we mwanama mwazanu wangu ikao miuhanza muhu respect shaizu ufanya maruko ndongo za kiunyama ujafanya ubinadamu we mrumshe ikao ulo ujenini shawetsi mrumshe ikao yeda mayoto hawe ya unyeda nzuwa nisha jangazija wakao bidi umanje sha Mwenyezi Mungu naliponesha shandu wa mandawana wanasho hangu Mwenyezi Mungu ujo muhifadhi ni alihifadhi hasonzi Okaya njamba okaya kabatsu wanasho waluma méchante. Shanga mjukango wa favorable seulement okaya mrumshe oye faible par rapport ya mrume. Wa alaikum salam moni. Mwenyezi Mungu narniki khatima njema narniki mwiso mwema. Haukanga mjukaya la plupart na umeonje kwa sikonta badaga mzambo. Winjwa radi hama vampire wadzihe mafu hazawa hunde kilta suende zao. Winjwa radi hama vampire wadzihi ze sura zao zonti pia ne ili wajwa hunde wende zao ili wanadondwa shahao na hii. Wei hafanya zinu hasihula wonja jabo tula yo sujet lo nziro gija kabidi uzambe no ewa nsi zambe ili nywa saya mprofite mdozi fanya ibidiri zambe ya ujoka hunra ya hundo tujo hunra ya hundo wana shot mdu kama vigilante s'il vous plaît na mdu kama vigilante faut pas aller au hasard couple nu kaido ja au hasard relation kaido ja au hasard tu peux ressentir quelque chose à quelqu'un que tu l'aimes ou il t'aime. Ouais, je vois comme toi t'es là, tu parles et tu dis n'importe quoi, t'as pas encore marié. Si je suis pas marié, parce que je voulais avoir la bonne personne. Je retrouve depuis longtemps. Mais je suis pas calboche. Je suis pas profiteur. Je suis pas profiteur. Si j'aimerais être comme vous les calboches, j'aurais me marié depuis longtemps et avoir des enfants et profiter de partir. Tirende gamishabe bya mjoshida nifanye hazi gaminaze mvuzangu za uhimile mrumshango na mnajina sujonga mrumshe gono wale viwa na ole envinya hawa hundwashe gone mavura mabanke wavura le bango hundwashe gono walo hama makuloshari ka wavura hundwashe gono wavaya uzenguo zitso kansal mwezungu hundwashe gajabe mru hamada mike heli njovaya gajo kansal mwezungu zangu Mimrume, mimanamme, gamina zemvuzangu. Comment as-tu joué dans mrumche depuis que je suis en France? Il y en a plein et beaucoup. Shanti na mrambi botila ngamuhanzo. Vangumi na bega ni manzo handrabo. Ah, wata vangumi ngamuhanzo. Nede na mlole ni mrede cinéma. Nede na mlole ni mrede nai. C'est pas mon truc. C'est pas mon truc. Beaucoup de femmes. Y'a vraiment bien ma calboche. Et ma cassette. Oui, Mansour Salam. Beaucoup de femmes. Mais je peux pas. Ah, tu la tsifu hawenga mwanzo. Ewa. Nende na minsu le santenrongo. Nende na minsu jiwana. Nende ne dizie mafu nende na ndo cheminanzao. Non, c'est pas turam. Je suis pas comme vous. Zakili piazoti sawa. Njahia na profit. Non, je peux pas être comme vous. Ha wenge banurangu hale. Wenge faransa tabaka jalola. J'avais une blanche. On a fait haine avec. J'ai fait haine avec.
J'ai pas marié avec parce que toujours kaya, qu'il pleut, qu'il neige, que jom kini shani mren si na bemna de le komor. Yaboga mo donam blesse ne mren de naï. J'ai arrêté la relation. Elle était contente parce qu'il fallait un combat arrangement. Relewana. La matinée, il y a une meuf comorienne qui m'aime. Elle est tellement amoureuse de moi. Et je garantis. Et car Relewana, garde Lola. C'est ça. Mais je ne peux pas être comme les gens que, Gamtsogo et Dana Lolé, il est nibone. Mouja ou la Sibiri, nge abone, c'est pas tiram. Ye Sibiri yon na nyongon, sina wila. Gamjola ike on jus ressentait soukar. Njizi. Ye kansida ba, ils sont profiteurs. Je suis pas profiteur. Yaboga mabeni gamlola ha profi, namriye mnyezi mungu, da urisa, ça va pas. Mrumshe mruka domlo la bahari gamanzo kirtas, mruka domlo la bahari gamanzo banundo la liberté, mruka lo la ukai gamanzo, ili ni profite bange na wana, uwa upe uyoro hombi, Ukaya mjihansi, ukaya objectifi hanyu urenda nai, tufanya njema urenda nai, utimbambi. Zodi zomzifanya urmambia ni banyumo tukiwa, zero zanyu zikiti, paso kama belka c'est pas normal watukufu. Nsina uzi ya mdaki kandea, vous pouvez m'insulter. Chamwa bione réalité, dami haunda ni boma kalbosh, bwanga ume wa peu, bwanga ume wa yi, madzihaze mafu. Gamto conseil kao yombi mbavi. Hoso mwana ume, shayon jemusu mwana shohango. Mwana mshohango. E kanga wena mrumme. Gawe dawe naye. Hahunda sa juri ya ena. Hurambo ya ukaya gena zigzag. Handi so change. Holewa. Ani hatawala hasbabu de sa juri ya ena. Eka hu kontrole. Da himambe ukaya roha wende zaho. Da ntina hura nivele ya 10 ans. Gonoru lone ya ena. Unirondo nayi, wonisimbuwa, wohunde ya 10 ans, gojon shiliza dirishani univulize, wohunde ya 10 ans, gojon towa nende zangu, dahinga mwambe ni bwana shohangu, ya bwana umi gojobe mnala moyi wapehu, wonguri menyele nguru kuna fitna, loti fitna, pour le but de Nessa, e kanga wena mrumme, hulambakara mja hunde sejuli ya ena, hauhimilia hashari, guhutsi bombi, katsu respecte, ne wakati ya sukane sejuru, haka huste, ya bodo jua ya ukaya, ye kaha hunde ya 10 ans, kuna umona. Chawenji wazifanya. Mbruna jifikile ava ke soit trop tard. Botira bongori menyele, yonsum menyele yani, na mbone ha mbonyo. Na mzidi uni deteste, bada garambo zekoni. Chaga mabi wana shohango. Pour le bien de ta santé, si tu as constaté que ton mari, il est devenu calboche, il te dérange, il continue à te déranger, il te respecte pas, ma soeur, écarte-toi avant que ton mari, hohunda ye séjour il y a 10 ans. Hauke kahunda il y a 10 ans, gujodo huona hamanga wana 80 ans. Gujodo huona makanga wana 100 ans. Gujodo huona kanga wana 70 ans. Gujodo huona kanga wana 65 ans. Gawe mdukoko. Wenji walula wana shohatu waluna ze 60 ans, waluna ze 50 ans, wana shohatu ngwa una 20 ans, ngwa una 25 ans, wana shohatu ngwa luhaya uhasibabu mbulio na makalima mayo malahoni. Na bala kujonga mrume hola sarende areme 40 ans gwendo. E mrumshenge na mami shashe ngo tsoneke mrumshe balange koko. Parce que humjaza wana hata, c'est pas normal. Ou méchant, ou mrumia. N'importe quoi, nyone da muhingu. Na magalele jindu ni lini. Jindu ni la moroni, la puha moroni. Sonti pia wode mijiwa hako. Yoti tuabia la paruisha na mwana moroni. Hakuwa na wa moroni wa massage. Wahia na maste. Sirava kotabisha wangosha hao. Sirava koma wangosha hao respect. Wenda moroni wa usante ka wende hu accueille la chaleur, hu accueille l'ombre, hu rengwando. Zoti tuabia zahia na mjiwa moroni. Na wahuja huzifanya bo sinema mwanadamu wapeu. Ngumshia hulenda njema hunika kilta sa hunika maish. Ya hambia sheri na si vacances pour la première fois. Yende ya hulenda njema. Yende ya fanya mbarugo hanyu. Yende ya ngaliwa huzaya. Mbalowa na wende hule wadwa mwibieza kiltas. Raule fame ya ha. Ujeza ufaransa. Uretse mrumsha hukomori. Harumatambu na chagrin. Na stresinji. Bada katuna ze passport zahe. Ne wana. Ça veut dire quoi ça? Wo binadamu. Wotsu binadamu. Wo peu. N'importe quoi. On est de moi, watukufu.
usuki mwanamsho hatula jure jenga juma bian ngarjo fanya live rongo rizambi rambika sa wasili au kaya ça fait mal, ça fait très mal. Ça fait mal on a de motsolo au kaya ekaraba mrumshe uomzaze omruda mrumshe na ya bomru harade mzazahe nai harade na shahe nai shaizo kaziti somo wa komore bazia hao ya ronda njeme kalivi njema ya ulibambi shamnyezi mujua sulishi mwanamsho hapa rambi ukaya ibwana woi mwanamsho jahunu na kiravi ya turuke sejour bakana urenuvelewa na eka haja msuju akaga mjoshidani mweleze au kawade mwanama yake kahutashivani yake kahufungu sha dojo ukaya kana huba nafasi c'est impossible 07 48 45 19 33 07 45 48 07 48 45 19 33 07 48 45 19 33 Vanenu rangu juzi nja shamblo ya nipara msuju ya yengi yona problemu hindli bloke wa je sais pas quoi gamjo juwa mpare mparticipe wale wa mtoweze ide parce que no katimlu ya para yabuga m'encourageo yabuga msuteneo yabuga mfanye d'une manière wanduwa change wanduwa isoka katula mudorongo wa eche mpare banyu mwene sembabi zira eiza hanyu wale parce que banu ngabo onja so abotura ngatsongo hupare numero yo ketsukil mpare halmo numero ino mparticipe monese 07 48 45 19 33 et quand parawan ke jakin bugo jwani par messenger ili mria participe ya onese zara aiza ya encourager mwanam shahat mwanam shika nge komor nge harma palpitation sha alhamdulillah katuye shi ohanduza hahe mwanam shange harma loteli eze famizahe wali wa mrenge gwaenda mbio ili wa regleze problemu zahe e mwanam shahat ya balo wana ya jezahe e kasa hajanga juma menika waswili gajoke mwanam mewoi nguono zomjibia nguono zonzaladha na dojo kaya ngujuzo na nanyo goma kati ya jao hauka mrugwelo ya ukaya yeda hibia ye mwanamshe woi yeda rege mrumshahi alida mwanamshe mrumshahi zenai shanga bumgala hitima humrujihibia isho ikao ya kanzende ya rumiliwa shea joka njema ya kaurango mkoba ekaka hanzi ze pasporo za huwa na nemrumshe ya joka ikanjema nyezi munarponeshari ya rengeze zeroho zahatu rikiwa nadamu masaji rido joka horenda nai yoti njema hata mpaka de yabo. Longue vie à toutes les mamans du cœur et longue vie à toutes nos sœurs. Nyezi Mungu ya mhifadhi na hifadhi ya hifadhi ni mazababi ya rjale kwa nadamu wa kuzana njema ruwanene zembi zinu haukaga mjo uona owanza zero hombi waukwa na ujibi wakangari zamba ubanda inde tabia ya haurenda nai haungwa ona zepla zanza jwarende nai gono ya ukaya tula Mungu juu ya rfitini ye kabula tula Mungu juu ya menyele kabula msumenyele yani gamanzo mbone haukaya izo mrenda yuka mtuleda njema gamrenda umbi hata mpaka de yabo boom. Longue vie à vous, Inch'Allah. Kawajaja apeli, shele rasai yija, garambushiloni heri na baraka, hoanza rabbal alamina, Mwenyezi Mungu ajalie, mzazato mwanaha kanza fanya ukumbi, ye bwana harusi ya accepte ya fanya ukumbi, bahara do njema ya kubaliza jimarendo, atampaka da yabo, boom, longue vie à vous et bon week-end.